Hello, 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 hello. Oh, kublai ka janmit ka masuk ka bakben ya fi baro ki men ki para. Klem poi perkat ba kumasis pa prapongut pila join live ya ganeka channel jungi. Tingap yang sumpai pi sya ganeka janmit ka ba suk ka bakben ya fi baro kublai ya fi nang ne na po ka channel jungi menta kande ka bagi kardinal kila rung sepo ka Sistine Chapel kane ka kamera kemudian sepo jong kane ka atos kana ka ba PUE tiki kardinal kila rung bat menta kin sedang banle ia ka jing tevot kapor menta kala dei kumba san siteng bat klempep adin arkanta siteng e ngin salah ban yo ibiang ya kata dem ka bami na kane ka atos kana tip kadeka atos ka rong ka bakumno ngin saya page bit menin kadeka first round menin step ki cardinal kila tap vote arsin ka round ka balai ka round ka baar bat ka round ka balai ti mentapat kin ya tap saya ka round ka ba sau bat ka ba san di ngai scam ba yo let's say in yo ya ka result ke babha mo ka result ke babha ki kena kelas 12 kidang yo ya ka result sepo Shillong jungi sepo Meghalaya jungi ka result kelas 12 ki yo ya ka result ke babha ngimtip ngin yo ka result ke bakumno menta ka janmit hoj ba ngimtip ni up na em ka benar ya kaji katadem kan mi hadu ke por kumba kal arbj kal architeng hakapor India ti ngamtip pin ya up na em tetapi up well and good congratulations tetapi mi up ti pin satip la shaiman step layo na em yo kupa bukoj layo na em yo upok ubatamai lada ketika chimney lada ketika atos khana kami daka tedam kebayong ingin nomyo ya upop menta ka janmit ru pada ketika atos khana ka penmi ya ketedam kembali te klempep ngin yo ya upop ubatamai bat ka procedure ne ka jingle nyam le rukom kan bun bah mo ngin sa ui ya tu protodikon uban wan penbena na ka tu ka balkoni jong ka basilika jong Petrus Pukoj nah gimana ba jong Petrus Pukoj nang ta sebut sa kiwe in sa yu ya ku pa Pukoj buat mai bun wan ka balkoni bon ai ku blay pe ba mo bat unyelam ki pe ba haga jin duai ti ngam tip ngin shu ya page ngin shu ya up ngim nang ban ong ngi shania e ka bor jong Muslim Pukoj ngim nang ban ong hato ngin yo an em yo pop menta ka janmit neng hap up hadu la shai singi kan mau ya pop Francis pop ubal la chudap klat ka dei hukum kan ka singi ka ba ngi yo ya ka jinjit yu ban long ko mo pop badru pop Benedict ubakan driu shua jong pop Francis ka dei hukum kan ka mit ka ba ngi yo ya ka jinjit jung hukum mo pop te ngam tip kumbangal ong ipimenin don ki pop ki bashim adu lais nem pan syajit don ki pop ki ba deitang arbnai lai benai ki la syajit don ki pop pat de ki bala simpor tang shisngi asgi ban syajit tingi IT lut jala de haublay ngi IT lut ya kan kam ka jam haublay kat ba open blay ngin pediang ya kata ti kat ba pidang ya up dang ya page ya kan ka chimney dang ya page ya kan ka atos khana kan penmi ya ka tedam ka bakumno ngatarai ngan pule ya ki kerteng jongpi namar klempep bun apteng jongpi pila kwa ban sngowi kerteng la jong ti ban pen per khandiat hagane ka janmit ngakwa ap ba pin hadin juga kerteng jongpi ya thuru pi page na e pi page na po maulai pi page na po maukar pi page na po ngamtip nang kisnong ki ma pi page ya kan ka channel jungi
ai ka comment support ka chat box pipit nagi tanya you pipit nagi snong ayu bad ngila ban pule ngila ban ui ki kerteng jong pia ka chat box ban tip ba pi de na e wat song le ran wala pi de nong kendong wat song le ran ngang de nong kendong du snong jong ateng teng wat kalaj rum don surok rukam kasniu bha kam tam hagi ni por liur nim deri ban le ran te chu tu inga tu ingi baro pipit na e klang bengila ban tip mano na e kibriu ki page ya kaneka channel jungi tikat bang idang page ya kaniki ikini ki live event ya kaneka smoke ya kaneka chimney ya kaneka atos khana ngatharai ka byang menginle ya kata ngin ya pule ki keteng jong pi yawan na ki snong na e na ki jaka ki bana e bangin tip mo bangin nyala ban tip te excuse me ngan shim shua ya ka tablet junga okay yes te hang ning idon kerkum ka neka chat box ka bapoi hapo ka teknologi junga hapo ka neka iPad junga ngidon ye jing shai lang kong tani ngam tip de ne i don ka jing duai ba ong ko try jisu pendap do munsim bukut munsim jong jing start ya bero ki cardinal to i victoria nong put i ong ko kanra to pe to kmi i duai hari la jong i ong jisu be i sa chisin to persat ya munsim bukut halor kini ki cardinal i kristi nong si i ai kublai yingi i rita walang i ong ko kmi bi ko maria to ya side lem na kabenta jing pen kre i ham si mai shilayong good evening father yes good evening epiru aham si mai shila i mem su chiang i ong come holy spirit come please have mercy on us i dinostar renjai ong may benang be duai na kabenta jungi i vilman lingdo i ong ishania ahme ko try jisu i melinda dhari ong ko jisu payo mensim bukoj i unique i ong mensim bukoj to jit mame yok pa bukoj yes ngai balat yu mensim bukoj bunle kata kakam i willy nelson nong klau yong ko jisu babha to pai mensim bukoj ha very good i sidalis nong klau yong jisu bi ik nishania hame i frando stefan nong bri yong venis sancte spiritus amen taktin latin wow pinang tin latin very good i anania subansai ong mensim bukoj pensyai yaki cardinal i rudolf kurba i jubab amen i karina shadap i ai kublai da kaba kaliap ya kakti jungi adal gisia basayo mo ong ko jisu karkui kabalang kabukut jome i joel dakhari ong ishania hame ko try i hilaris im ai kublai i damian jordan lingdo you are peter on this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it pikamau kadin egene naka gospel jong Matthews kalnong kaba khandriu ka dokor ka bakat pra ti kini ki ba pila ya to hane kalong ki ba so tanat i John G Nonglang iong da ka jing kremen ngishania ban IT hame ko try very good i Valen travel Shillong Meghalaya iong idwai bingin yo pa bukut i Ronald Marngari iong kublai father kublai piru i Vilman Lingdo iong kublai shibun father kublai piru Rudolf Kurba kublai shibun father i Ivan Karmuti i Paul Ramare i Penhun Kongsngi i Bandari Lingdo i Balarisa Kongwar i Hilaris Im i Rakas Shadin Walang Alba Mary Marbanyang Rishan Kongstit Fulmak Paliar Albert Solang Hilaris Im Aldon Mertong Peter Marwain kublai shibun ipiru Genevieve Nongrum Wansuk Langsti ada pulei Abun Mertong Alvin Sumer New Pair Kongo Lopro Rudolf Kurba Black Eyes Peter Marwain Abimoel Channel Cleverstone Warjery DNL di na po Rangblang Parish wow Ibari Taba na po Maulay Parish wow kinong Maulay Gibes na po Mauro nga taray kanero na po Maulay Mauro Balarisa Kongwar
nga na Sadew. Oh, kinong Sadew. Very good. Ala po siya Sadew. Evelyn Travel Shillong, Meghalaya kateng jungay day Clius Lingdo ide na parish Pintorom Kra. Damian Jordan Lingdo ide na Joy Diocese Amlarem Parish ka Amlarem Parish kadi gawin ka parish ka banga songnat ba. Marmeng ana parish Maupedang ka parish ka Patmay yaro yutray parish Maupedang. Eflinda Umdor na Marbisu Parish kalong ka aka ka parish ka Basotnat ngalawan Ajing Kren po parish Marbisuru. Alexus ngi ide na Umulong Parish West Jaintia Hills Umulong Parish ngalawan Ajing Kren po Umulong Parish na kabantay ki stang rangba kilong kiba kit kiab ha ya ki Kambalang kitbo lang Karserman na Nongra parish Batamay A1 bro father ngate na parish Umsolait very good na Umsolait ng alapoy. Geraldos Imli nga na parish Sning. Wow, very good. I could play Father Pius ibedi parlok ba ije junga na po Sning parish. Barbara Xiar nga na parish nong po. Yes. Ka nong po gali ka parish kimi junga. Imildas Imli na Mauig parish West Khasi Hills district. West Khasi Hills, Mauig Parish, ka parish ka bas Itanat. Christina Shila nanamdong parish, hawait namdong parish kalawan, panajing kren iki kena samlajungi hagpor bodon ka Joy Diocese Youth Convention. Joyce Mary Lingdo, kublay father nga page na po. Mau kerwat Marshilong. Mau kerwat kabapaw nambha kamtam pusaw. Anansius Wansay nga page na nongba Joy Diocese. Yes. The nongba ngampat yolat ban ay panuwan ya kendu ni banu ay jingkren. Idarap na umsolait ala poish umsolait la bunsin. Silves nong lang ide na Motong Parish. Jewel Dakar na nong Sirngan Parish. Kirangba jong kanong Sirngan Parish kilong kalong kajaka ka mga sontanat bahaban pan ya kendu ya kirangba sisin asin halay kendu. Rashalin Walang apit na Tain Mayrang parish nong Clau. Wow, ka parish yung utirot sing. Dennis Maulong Tura. Oh, natura don ki bapit yung to. Nang mga ma Dennis. Yes, penhun lang puweng na nong stoin Mau Klam parish ka parish ka Itanat. Lopro na St. Paul Parish, Jalapet East Jaintia Hills. Very good. Donald Taba na Maulay Parish. Yes. Wansuk Langsti IT Hope Tribe ngin yo pup ubatmay kadiga jingduway jungi. Rafael Gayang yung ko Maria Bakuy to your site. How jisu kun jong pi kadiga jingduway jungi baro. Ridalin Lingxiang ngaday na Parish Maubri Village Maushud Parish Maubri yung manage yung pi Itanat baha. Ana Mary Sengkli kublay sipun father nga layo biang banpej nga din nanong po parish ka parish kimidyo nga kumungong IP. Joyful nong seat nga din na parish Sonapahar. Yes, Sonapahar nga lasa sipor pur mga long brodar nga kan mau bengi penile ya ketu ka musical ka first time nile ya ketu ka musical po Sonapahar parish. Rishandi Kongsted na parish Pen Ursula. Wow, ka parish ka Itanat. Sarasun na Mayrang Parish ngalawan siya Mayrang Parish labunsin bah. Full mark paliar ngapit na Rangblang Parish yung alasa aku dikon ngamkan mau siu sunai mayung tu sunai marjar kat da shipo madang bakla orlan siu sejarwa na Pendingwa Village mau Kurwat Parish ka Parish ka Itanat. Freely Walang na Maukhar Parish. Yes, ka Parish ka ba ikan mau bor ya way u riukrau u father vendrame ba nga ngej suki u salong u riukoj Arki Lederson mensim bakoj pensyai ya kajing ya ki cardinal kublaish pun ya jing duway jong pi Primus na Kadhor Parish Fernando Stefan Nongbri na Maulay Parish o Kerlin Marbanyang kublay father nga day na Laban Parish. Wow, Kalaban Parish tu kalong ke AA Parish ka banga sotnat bahaban poy. Ay kublay Parish priest Father Richard. Frankie Warba kublay sibun father nga kwa banyu no ayok pa bukuj batamay ngaru kumju. Ngaru ngala kwa baban ayok pa bukuj batamay tang bangin le kumno ngin hap up ya ka borji penya jung blay pide na po nong krem
parish like kor. Very good. Mirda Khonglam, ide na po parish like lengkon ani ke parish ke internet. Release pertu. I am from Sokmenting, Jowai Parish. Wow, ke Jowai. Kadi ke Katedral Parish. Will Friendly Warjeri kublai father ngadai na parish Sning. God's Grace Channel ngadai na parish Maukendro father. Very good. Sriata ngadai na upar Shillong. Sebelinda Jerwa na Walang Parish. Ka parish ka ba internet ngalak puai turun na gamenta ka sessions ka program iki kena semla. Ideklan lengra na Umpling Parish piru pidon ka parish ka ba internet ba Poksor. Julius Sun, Gilbert Maring na Syakoy Kuna Bernihat Parish, Ritik na East Jainta Hills Parish Ladrembay, Charles Singh Karkeling ko try to payo monsim ko jime. Very good. Penhun kong sngi Father Kumba Fiong Mentan la ban yo hadin lais nemru te hapdeng kini bamdon ukpa bakhuj te ngasukwa bantip kendiat mano ban kami ngilai tu epi hak tu ka episode ka balai na ka ba nangkong du hak jinsya hak tu ka episode ka bangi penmi ha ka por ka ba u ka bakhuj umpat debjit udai u Carmel Lengo uban pej ya ka balang harkat bat ki Cardinal Baro ki college ki Cardinal kuma pitip menta u Cardinal Farel udai u Carmel Lengo jong ka balang jungi mo ti mau harkat bat ki College of the Cardinal di maki ke bapet ke bakmi ka balang tat hadu bangen dayo yau pup ubat mai tikane gade ke jingkeli jong open hun kong sngi ka bang kwa ban jubab na ka benta jong pi baro ya pi gi balatip. Very good pilatip indre ya pi gi bam patip kumba u penhun kong sngi ila keli dengan jubab yang ngong ba dei u Cardinal Carmelengo bat menta dei u Cardinal Feral uba page uba kami ya kabalang harangkat ru batki College of the Cardinal tede kini kiba page ya ka balang kini kipor Cecilia Maulong ide na po parish Maubri marsinong sap kublay janmit bakamen ide na po lumaw ba kadi kejaka kaba hakapolo mga danglong nobis nga satpoy borobor na kabanta ka Rotary Brunus Kleng idon situra ini le biat ladang bakla Alexus ngi ide na po umulong parish West Jainta Hills along ipingal apoy po umulong nakabenta ka program iel nong klaw ide na po mau nyangla parish ka batmay yaro utray Joyce Mary Lingdo may benang bi to ya sailem nakabenta jungi Happy Bandri Pawa to aibo monsim unyalam ni Cardinal. Very good kajing duwa jong pi bahalang nong room ade na po Tat Mosem Parish Umulong kibun bahagi bapit na po Parish Umulong Pedelis Shela ngade na kitan joy tang ublay ubala ya kane pi fadar ha ublay ngisya niya ha ublay Damel Lee Shabong kublay pi baro ngade na po Saumer upor Shillong Parish nga sa Hajan Don Bosco Sunnyside. Very good. John Rani on good evening father ada na Saulat Marbisu Parish Saulat. Very good Saulat. Okay Eric Warjeri on Aibor Kotray ekiba melajit kecing duai ke besau tenat ngi duai lengkat bat pi freely walang mensim jonga kala kende dik kempep jonga ro kala kende Northeast Creator ngade na Salat Parish. Very good Gregory Sim Pendengrai Parish Bob ngenyo na pop kam kloy Bila mare yaro utray no pain no gain ublay do nangkat bat ngi pide na Juway Parish Primus one man sim ko kadi gijing duway Scholastica ko try te sa human sim jume Cardinal napo Dibrugar. Wow very good napo Dibrugar Tongni na Parish Rangblang na Martian. Okay ideklan lengra kalong kamon jung utray ihap maruwen nya ay kublay yene one ngi IT hame kutra jisu reading lengdo ngai kublay yepi ru kumju marbut pawa ngi syania hame kutray
Iwailat muksor na Parish Umulong ani kini ki para bangit jungin na po Parish Umulong kida yabun si Shaki ba page ngi. Winson Roy one car ngisya niya hami ko Jisu one suklang sti idway to sangat ingi ko Jisu Melo John ngadi na upor pidi na po upar Silong Parish very good. Emingston Kong Ngai na po Parish Nong Serngan KKKK Tatmutlong Parish Muksiang West Chanchay Hills Glorious M PD na Parish Solay I Simen Kong Lane ko Jisu Jit Me Yok Pa Bakuj Klempep ka digata ka jinduay jungi baro. Next I Francis Lingdo du iduay I Paim Gospel Music kublay father nagamenta ka nega video ka jintrash tom ahoy ngi ile ikine ki bero nakabenta ka borom jong try kamde etang ka jintrash tom junga Henry ka jintrash tom jong ka Shillong province na du provincial na du council member kibala Christian ngi na ka por sya ka por nakabenta ka neka jinle ya ka channel namar ha ka juk technology jong ngi menta kalong ke basong tenat mo manginyat ker kum kapor kata ka digi ong jung Don Bosco mangihap banyat ker kum kapor ti ngi le ya kata bad ngas komen bang iyo ya kanikalat tanpun kami kini technology nakabenta kaburom jong ublay Genevieve nong room nanong po Parish hoy Alfius Puweng atry ay yaki yakajin Siampang idway nam taki cardinal yarap lang pengrop ay bos im mensimbo kuj undon nakidunod gi cardinal Jacob thank you pidi na Parish Kadhor Michael Xiar na Parish Penrusla I Deng Walang I John Walang na Laban Parish I Prince Lamare na Maulay Ronnie L Nongs mensimbo kuj idway Beautiful Nature channel kublay father kublay piru pidi na po like and so na Parish like and so ngalawan na ajing kren turo I sweet lengdo ngisya niya ame ko Jisu pidi na po umsning balang sinong Umran Diary JJT na Umden Parish wow Parish jonga Eric Waljri Roman 12:12 Pilgrim jong kajing kermen yes kata kadai ka team ne ka phang ka ba ngia puson ha kini kisnem ngi dei bro ki Pilgrim jong kajing kermen takataw nga bat pi ngi uwe pi uwe ngi dei bendon ngi dei benlong kita ki Pilgrim ne kinong le jing le ya jong kajing kermen ngini bendon kata kajing kermen ba hakawe kasngi ngini akan du markmat berutrai jungi Isaralin ranta tiang idway kotrai to pa mame ya umens ya ukpa bakuj Jonas Entertainment Channel na Parish Nongkasen Iwan Mishla ko Maria Bakuj kakmi jung jay benriu to yarap ingi benyo na yok pa bukoy ngia duway kublish pun jing duway jung pi Albin Royce im yong ngi IT hauman sim bukoy pidi na po Parish Walang kublish pun M Metransi nong room Jisu ngisya niya hame na po Tendroid Parish Jongsha ka Parish ka iternat ngala po siya po Parish Jongsha ro Arki Lianderson na Parish Maulay Isngain Tam Carol Joseph Willie Nelson Nongklaw na po Madanrating Parish yes ka Parish ka ba internet biang ka Parish ka ba Shongshit ay kublay father Parish Priest Jongpi I father iba idei parlok bayan jonga father Bresson I Simplester Tongni kublay fi father nga day na Maukurwat Parish Mautong yes Maukurwat Parish ngala wan bunsin ban ajing ten po Parish Jongpi mensua I El Mukti ko Maria tudon nangkat at pi ide na po Parish Umsning next tikidon kiniki parlok ki ba ay kublay nga ni ay kublay ru yaki tikad ba pidang page kaniga atos kana ka ba na po Sistine Chapel ngan sange shwaban pulay ki keteng jong pi dang page ma pi but ngan sa one join yang pi adin katu kat de second
to ngala wan pai biang sorry na marba kadon ka we ke important call ka ba nga ban jubab takadaw to ti ngila po em to mane ngala klet dai ngai ko blai pi baro I think untuk mau shoot ngela po isi mane ban pulai ki kateng jong pi to ngatrai to sorry la danga oh pila yu i ngela yu e katdem ka bali ngela yu e katdem ka bali ngela yu ya ukpa ba kuj 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 lami katdem bali lami katdem bali lami katdem bali yes lami katdem bali kumbang along ipi komen ko para hagas ngi ka baar ngila dai banyo yo pop ngila dai banyo yo pa ko ju batmai menta pili i ya katdem ka bali pilai i katdem ka bali pilai i ya katdem ka bali page ikini gibriu ki basadin junga ki ya tapti ki ya kmen ki ya risa yes ngila yo pa ko menta pi i ka beje ka balatit pilai i kata ke beje ke balatit ka pamut ngila yo kupa bakoj ngila yo kupa bakoj pe kata ke tadam ka mi yaro yutrai ngila yo kupa bakoj ngila yo kupa bakoj ngila yo pop uba arspa ndru penyo unong mi bujli jong u petrus bakoj ngila yo ya upop uba temai mentah ngihap banduai ngihap pentip umai kerteng jengo moi kerteng jengo ne upop uba temai pe kibriu ke la yari sang ong pi ka vat ka madan ka pulau jong ka ying mane ba jong Petrus kadap smam ba kibriu wow kani kalong ke ke bas ngotenat kalong ke ke bas ngotenat ko men ko para bi ije ngabar pi mentang ya pe ya kani ka jinja ha ka history kalong ke ke bas ngotenat ke bangim la ban mudur pangila yo pop tang hakasngi ka baar pi ka tedem ke bali ke balami na po Sistine Chapel pe ya kata ke beje ke badon ha katnum jong ka ying mane ba jong Petrus bakoj pi kata kibriu kalong pi ka kibriu kindap smam apo kaying mane apo ke pelau jong kaying mane ba jong Petrus pet kejinya tapti mentah ani kejing kendek mensim yaro you try ngila yo pop pet katedam ke bali pet jadi kibriu ke don sedin junga ki pu samerki katedam ke bali pet ya kata ke beje ha kapor Andrew lala shipho hakpor Italy ngila yo ya upop ubat mai bat hakpor India kadai kendai Sao Paulo minute viva il papa wow kani kalong ke bangim la ban mudur komen ko para bi ije igi ya page ya ka jinja ha ka history jong kabalang pilong page ke komen jong ki briu jongi ngimtip menta mano banyo
ya ketrem kembali. Pej ya ketrem kembali. Ngilayo ya upop ubat mai ngiyaro ya utrai. Ngidi penyuro ya utrai namar pengilayo ya upa bakuj ubat mai. Ngidi penyuro ya utrai namar pengilayo da upa bakuj ubat mai. Cemta Tishwa bangin yu i ya upu bat mai kan beb kan don shibun bha ka proses mo kan don shibun bha ka proses kumbang ong epi halin kan lega jing piang jung u Carmelengo u Dean of the College of the Cardinal ki hapan keli ya kakerteng ayu un jit kakerteng ayu un jit kakerteng ayu un jit kakerteng ayu un shim uhapan lej sa katuka kamera jong kan bapidang ya page kan bapidang ya page kini ki baro ngakwa bapin ngakwa bapin pelek jengmut kecinya kendek mensim jong barok kecinya kendek mensim jong barok ni kuala ngela ko apan tip no mano badi utau popu patmai komen ko para bi je kajing up chung abat chung pi kam chem la le no ngi la yo pop ngi la yo pa pa khuj udong mi bujli jong u Petrus pa khuj yung nong yelam ubat mai ngemwa syu ban yo sngoy ke eru namar palabun palat kajing sawa kasur kajampek kajing kemen ngimtip mano ban yo mano uban long uta u pop mano pala syajit pi
PE ya ke Basilika ya ka Pelau jong ke ying menebak jong Petrus kapor mentah kalau deh ndri bece apo ngim so tu so thau shu ye ke baja hang ne namar kajinya hala kajinya perta kajinya men ke memla shu ban batai tip PE ke lama ngam tip nginyo upup upan naga kari kajing kemen kaman sim ka ba kende shisha kajing ngakali kato kat ne ki briu ki la skolongo ki ong kumno ka kloi ba fadar kumno ka kloi ba mengilai yo pu pat mai teng ong pi ka de ka cinduai jungi baro cinduai jung pi baro takadau yela yo ya pu pat mai komen ko para kat bapi du pidang ya page ha channel jungi ngapti pengai ku play pi paro bunap dang ju pilong praise the lord nge ngu ime ku try ku play shibun jisu agentes ngekwa ngajau mat ngaru ngala jauh mat tak tahu ngamkwa pan peni ya kadur junga ya de hapok ke screen namar ngajau mat praise the lord tebor lang marbo Evanisha Patau, thank you Jesus. Elias Sosyang, kendek pelat ke mensim, jongaru kecu, lah kendek pelat ke mensim. Yaro you try. Matius Mensong, praise the Lord. Dia ko para bangai abi ije, kene ketika klip mat ke ba. Mengap no pi ngio ban witness ya kene ke ginja. Ketika balkoni kalami. Sengap ha kijin premna. Hilai i ketika balkoni. I ketika balkoni. Mentas ngapa? Ngapa? Pin. Dina ketika balkoni. Speed ingin sayot. Tip lut nadong sedong. Kidon ki parlo chunga kidon hangte po square ki ong ba ani kamen sim mlashu ban kalau akan dia pelat kamen sim pej what tia para bagai what tia akan klip mat what some tia namarna katai ke balkoni ke pam PPUI Kardinal Protodikon unsami nang tei bat unsa penbena habemus papam ngila yo pop bat ngamtip ka keteng ju ngamtip yo piong ba padar makriu tip tanggung ku ayatu ngampat tip kumba kendek ma pi ngaru ngakendek hadu kata pej ni gibriu sedin junga pej kajinya kendek ka mamla supan batai Habemus papam, pej kalama Korea, kalamana po South Korea. Ni pej kibri gu basidin jonga, Kajing kemen, kajing pu sama ki pej, kajing pu sama ki ka pamla ban batai. Pej ya ke Pelau jong ke ying menebak jong Petrus komen ko para bi ye ang ong ipi yaro you try kene gede kapor ke ba so tanat adu kata
naga benta jong abat jong pi mangilayo ban witness si kum kene ke ha ka history mangilayo ban witness si kene ke bro ha ka history jong ka balang jungi jong ka jinge jungi ngamlang nge isu ban ong kamar ka mensim jong ka kalak kendek palat ngalak kwa ban ui ngakwa bakate ka ngalak kwa bakate ka balkoni ketika jingit kan plino ban ngin yo ya ka kerteng jong uta upo ubat mai meni pila keli nga don kiba keli nga kiong mano uban pej ya kabalang hakapor bomdon u pa bakuj apa bomdon pop tengah layu tu EP bode u Cardinal Carmelengo harangkat bagi college jong ki Cardinal Henry mentahi hakmat jong pi ni la yo ya u pa bakuj ubat mai bat demo uken uban sumar uban sensyar ya kabalang jungi haka kerteng jong u Chris haka kerteng jong u Petrus. Viva il Papa, long live Papa Kuj. Im Slam Papa Kuj. Kata ka jing duwai, kata ka jing kublay na ki babun ki balang ki para ki bangit jungi ki badon ha kani ka madan ha ka pelaw jong kaying maniba jong Petrus. Woo! Ngam nang syu ban batay ngam kwa syu ban ong nga syu kwa ban yu ino ba katay ka balcony katay ka jingkangit ha balcony jong kaying maniba jong Petrus kan plino ban gin yo sngow ya ka kerteng jong utau pop ubat mai kadang den riu pece sene takadaw pi ka sngi kadang shai ba pi makasni kadang shai ba namar kapor kadang datang hakpor ndriu beje takadaw komen ko para bi pej kasngi kadang shai ba pej ya ki briu ki basyadin jong kane ka square nga ong pi ka experience ka ba ni yo ngam tip hisin haki katno post nem wow ngaya tu pi kalong ke ka ba shisha ka ba umla ban mudur ka ka ba ngimla ban mudur te ka ba ngan pan kan mau pi ba anda la dep pan bena ya ka kerteng jong u pop bat mai bat chim ya ka kerteng jong no de u Cardinal ayu hadin katokat ni por peden la dep menai ka kerteng jungu u pa bukhuj u batmai un mi na katei ka balcony na katei ka jingkhagit ka PPE bat un ai kublei bat klempep un ai ka jingkarku urbi ka jingkarku ka bakerpang wow na kapentai jongi ki bapej hagane sen ka banungkong ya kane ka cinja ka history palong ke Asia ka basngo tenat pej ya ka pelau jong ka yimane ba jong Petrus kala jandap de kibriu baro pej wal shadu sha surok kibriu kila ya yang namar kuma pitip hi kila don ki screen haman ki jaka takadaw kim tur shu sene sepo madan namar kilala ban ui ki screen joki war ki surok hakum kane kapor wat ki restoran ki dukan ki baper kila on ya ke TV joki ban page ya kane ka channel wow page ki briu pi kalama Germany page kane hapo surok page jingbon briu wat sepo surok namar kumuang EP kibriu kila page haki screen ki giant screen ki baper labu apo surok tak tahu what hasurok kan ni kibriu kila ya don pi kene ke jing kata jong kabalang kene ke jing kata jong uman si makuj kene ke jing kata jong uman si makuj ma dei tang uwei arngut ubala syakta Henry Barok ki bangej ki babut ya kabalang Katolik ki syakta hauman si makuj page ya ka jing bon brio
ពេជ្រកញ្ជីងពុនព្រាវPE baru baki beriu haulan kidang pun bahan namar klempet kadon ruka security check mo coba bikin rung syakan ka pelau jong ka ying mane ba jong Petrus kategori ka surok ti coba bikin rung syapo ka ka pelau klempet kidon ki security check don nak tak tahu kawe kalong ka ba kamsuki kinyat ban you Ti namar klempep kane kelas ke ba kane kasin ke ba kadu ke ba mangaru ngala ban kendu EP ko men ko para bi ti nadu la sai nginom la suban le live kumne nang ni na po Vatican ting ai kuble EP baro kibala edon bentar rengkat bengi ha kane ka jinja hapo kabalang kublaish bun ya ka jinsim benta jumpi kane ka channel jungi kublaish bun bapila sngap ya kine ki jing batai junga wat langatip ba kimde ki jing batai wow sngap ya ta kasur ngamla wat ban keren ru ti pe ngilayu iru ikine ki ban players ki bentem ni ki jing ruai ki sipai ki Swiss guard kini ki sipai ki ba yada ka ri Vatican kini ki sipai jong pop ki Swiss guard ki bana dindu ti kublai sibun ni pibro ko men ko para be ije ki ba ki bala idon rekat bernga nadu kepor ke bangis dang ya kani ka channel jungi kublai sibun ni pi kublai sibun ba pi la ya pe rekat bengi ya kani ka channel ngamdon kentin bedong isu ya pi namar pangala kende pala tu kata-kata ba ngamlang syu wat benong si kentin ru namar ngalak kwa palat pentip uei uta upop kai ka kerteng jungu udai nakari ayu hakane kalimat mangate kadaitang kaji duai komen ko para ngasu jauh mat bentang ngasu yaro ngasu duai ya kene ke kepala ja pe ikini ki Swiss guard ikini ki spy pe ikini ki spy jong upop ki Swiss guard ki mangi ong ki Swiss guard ni pimti baduk keno ka mensim jong ka kende namar ngilak kuatip palat sisa itu upah bekut buat cemai
tu ku mangiyo jintip mensa ka ki briu ki dang rung susu sipo ka basilika. Sipo ka basilika. Wow, ngam nang syuk ban petai. Ngam nang syuk ban petai. Tang kajing tapti, kajinya ro, kajinya kemen, kajinya risa jong ki pej ba sini. Kelong ke betah do kata. Ni sipai Swiss card. Ki sipai jong ka ri Vatican. Ki sipai jong ka ri Vatican. Habemus papam, yes, habemus papam. Pim tip ya kajing kende ya kajing syong shit. Kabang ngamla syuk ban batai. Ya kena kajing jah ka history. Tidon kibriu ki banga phone siapa Vatikan dan kibriu ki banga phone siapa Vatikan na ong ki ban ai jingkran ri kila kendek men simpalat kim la syuban kadan ru agani klip mat te ngatrai ko men ko para pe je kan simpor sa kumba sidang kenta sa po sa minit di namar kamdi ka proses ke ba kloi ba kidon sibun ki kamaram ki ba ki haban pendep ki kardinal kamtam na ka benta upup ubala syajid kumengongi pi uhaban li rung sya katuka kamera jong ki jinjau mat angti ka katuka kamera un syong un duai un pej ye kading pna jong Chris un jauh mat namar ba kalengkor ka ba mauun kit nadu menta ka sengi kamni kalengkor ka ba sting komen ko para kamni ka besuk ti klempep un le syong le duai ha tu kamera jong ka jinjau mat bad andau lo dat mi nak tu ka kamera jong ka jinjau mat ngalap ni pi ha ka video ru ba kuno pop haban de jit gitu ki sopti pop jubu ha tu ka kamera ka don hajan jong tu kamera jong ka jinjau mat un jit gitu ki septi un pong ye tu septi de pong ye tu septi uhap wan mi biang sya po assistant chapel krang ba paro ki cardinal shispa lai pulai gut kin haban ai play u ki haban wan do ki haban wan piam ki haban ai ya ta ka jing play mo bat ya ta ka jing kular ban ye trilang bat u ti ka proses kamdiri ka ba kloi ba ka simpor di kalong keke mas kutunat kini keke belo kini kisandu jung play i elri kharjanai ong kerteng kumno ngampat tip latang ngalat tip ngalaya 2ep ngimpat tip degre kita ti kumong ep unrung biang sipo assistant chapel hang tu pade baro spa life flying good cardinal but ru kiwe ki cardinal hagane ka por kila menrung tikin ai kublei u kin do kin ya piam kin ya kular ya kata kajin ya teli kin kular ya kata kajin kloi juki pan ai kakti kadiang kamon na ka benta upup ubat mai de kat simpor but hadin kata pade ngin sai ba katay ka balcony katay ka jing kangit ka bapi aying maneba jong Petrus kan bli bat unmi shwa u cardinal proto deacon
ngilai tu EP sipang kini ki kan hun jong ki cardinal ru mo ki cardinal bishop ki cardinal priest bat ki cardinal deacon ti u barang badu na kan kan hun jong ki cardinal deacon dei mu ken uban mi spit nang tu na po ka balcony bat un sa penbena ya ka kerteng jong upuk ubat tumai unong ngadon ka kubor ka babaha na ka benta jong pi baro bat usaya tu ya ka kerteng jong kardinal nang ta unong uneu kardinal usim ya ka kerteng jong uta upop neu uta uriu poin dehadin kata pete upop ubat mai un sami na ka jingkangiet un sami na ka balcony jong katega yung mane tentang UE ikini sipai ikini ki Swiss Guard ikini ki nong yada ikini ki nong sumar ki nong sumar ya ka Vatican City pakila awan syakmat kumbang ilong ipina kapor syakapor u pop umde tang ukli jong ka balang Katolik uday ukli ru jong ka Vatican City jong kari Vatican kumba hapori India jungi ngidon yu ukli du ubday u prime minister ni ka president te ka Vatican kari Vatican ru u pop uday ukli du takadaw PE kita sipai PE kita ki briu ki riu sarkar ki nong yarap jong u pop mo ki balami ban ai kublei yau ne nong yalam ubat mai jong ki te hoi u pop dei u kri du jong kabalang dei kri jongi dei u bahalor jongi Henry nalor jongi ka Vatican walada yole se po Vatican hoi majority dei ki Catholic yole se kandai persen Henry kidon hi we aru yole se ki bamdei ki Catholic wat la kataru u bos joki ukridu joki udai upop nak kada PE kini ki spy PE kini ki pulit kini ki briu baro ki ba sumari kini kari ki ba yadai kini kari Vatican ki lawan yang syakmat banun ai kublei ya tau nong yalam ubat mai joki ti kalong kai bas ko tanat komen ko para bi je ba mangap na pi ngila ban witness ya kini ka cinca ha ka history jungi yaro you try kumabun na pleng jong pipila tho hapo kani ka chat box yaro you try kublay si hajar ngu blay try kanrat thanks God Anthony ke knyang sedalin basayo mo ngila yaro ay meg Jesu isaralin soklet yaro you try ibanlit santang umwi yaro you try Anthony yaro you try mercy yaro you try di kadi kata komen ko para bije ngihaban yaro you try Bangila sa konsuat menta sitayo artayo Henry menta ngilayo yung nong yalam jungi unong mi bujili jong u Petrus pikan mau yo Petrus u Jisu ayo shebi wang halor jong u me halor jong u Petrus halor jong mau siang Peter the rock halor jong neu mau siang ngante ya kabalang jonga badai uju utau Petrus uba u pop ubang iyo menta uday ubami bijili ya utau Petrus ubanengkong kaba u Jisu la tungu la bu tena kata kalong ke kaba ngabat pi ngehapan sngo sarong panadu kapor jong u Jisu ya kane kecing hiar pateng kadang hiar hadu menta mene wow PUE ya kita kibriu Shadin jong kane ka ying ka palaw jong ka ying maneba jong Petrus kasrok kaladap smam namar ikim parla panrung wud namar ba kadon ka security check panrung chene sipo siya palaw jong ka ying maneba takdaw ka madan ka sadap suki kat ba katiga kasrok pat kaladap wow ngam don issue ban ong ipi komen ko para namar ba ka mansim junga sisya kaladap ta ka jing kende ka mansim junga kadap ta ka jing kemen ni sngo yak ta jiput turoy ngap ngatrai mentang kata ketika ka antem jong kari Italy ka antem jong kari Italy bat pep sibit kin saput ya ka antem jong kari Vatican bat ingin sai yak ta jing khangit
bahkan pli isu i te kira bukan pli bat ya kardinal protokon proto dikon buun itu ingi keteng jong utau po batmai tikat ba pinang sengap ikata ka ban ketika national anthem jong ka di telidang makla sengap ya ta kejinyakan hoi jinyak risa sengap ya ta kejinyakan hoi kejing risa tiga bapidang ipik iki sipai iki army jongka Vatikan banang yang lain yang tei in penkre eldi pengatarai kalong ke bas nat lada pi ya duai lada nga bat pi ngia duai na ka bantau nu pub batmai na ka bantau nu pub ku batmai ngap ban pek ya ketika jing khangiet bat ka ba pidang pelej jingmut ba ketika jing khangiet kan peli maka pat epi bepin bu ke jing duai pidi ben bu ke jing duai na ka banta pop ubat mai pop uban syajid akan dengan kalimat ani kata kajinya hala kata kesur kebangim la syuk ban mundur kebangim la syuk ban mundur pej ya ketika pej ya ketika balkoni de nang tehi manda ketika jingkang kan pli protodikon kardinal protodikon un mi bat un ai ya kajing penbena ngadon dia ke kubur ke babha ngila don ya upop kita ketin ki bamu unong hoi unong ketin kasi unong ketin latin en rewat la katarungan nya tul pai pi kita ketin ki bamu keren te kumang ngepi kan ba pidang ya pej kan pidang ya up duai nak betau puk ubat semai duai nak bentar ya lede duai nak bentar ke belang be je jungi bahap deng gini kecing sidom baro ke mamangi ngidon ngila ban tom yaki pej kecing em jong Yesus Kristus kamdon ko widu ko por ka bau Yesus Kristus usya keno usya kento kamdon ko widu ko por ka mau klem sya ben sya bentiu ndre hakita ke baro komen ko para be je Yesus Kristus job ya kejinyap mi pat kabalang jungiro kalong hakaju karukom kibriu ki bakan ben yangi kumbagikan ben nyau Jisu lada kibriu kim kan ben yangi kabamut ngimdei kamet jong Jisu ngimdei kamet jong Jisu bakibriu ki ben yangi kibriu ki keno ini har rukom takadau ngidei kamet jong Jisu ken ngidei kamet jong Jisu namar
Bun Gibriu ke bay isi yau Jisu. Kiju, ki Parisi, ki Sadusi, kita isi yau Jisu. Im, yap. Klempep du yangi, ya kabalang jungi. Gibriu kin isi im, yap. Namarba ngilong kumu kres, namarba ngilong kumu Jisu. Nakata-kata ko men ko para ije. Haba Gibriu ki kren bay nya ngabat ipi, haba Gibriu ki kren bay nya kabalang jungi. Tu tip scam. Bangide kabalang kabala siang hakan nong rim jong Jisu Kris. Kumau Jisu Kris pula ong yau Petrus. Halon jong mengante ya kabalang jonga. Utau Petrus mentah wan ha kadur jong upup ubat mai. Bat ngi baro ngilong kamet jong kata kabalang. Dan nakata daw habaki Gibriu ki kren ben habaki Gibriu ki kren percaya ngi tutip ba ni im hakan nong rim jong ukris kumba ukris usha leben kumba ukris usha kren ben ngi ngin sha kren ben klem pep dia nak kata daw ngi duai kin hakan ne klimat ngi duai hakan ne klimat ngi duai hakan ne por kenang ba kumbau Jisu mipat nak jinyap ngiru baro ngin mipat nak kita gijinsha leben kita gijinsha bentiu nak kita gijinsha kren ben ki bahar hukum ko men ko para beje ngampwa ban lau yu neu headphone jonga namar pa kasur kejinya perta hang ne hapo kamadan jong kaplau jong kaying mane ba jong Petrus bukut ngim yo ngoshu eki kentin ki ban yakren ngim shu yo ngoshu eki edu namar daptang da ka da kejinya kan hoy kejinya disa peji ki briu kebetulan surok kita ki pat wan rung siapa ka pelau jong kaying mane ba jong Petrus namar ba ki hapan le ya ka security check menin ngalayo jitip menin kumba arpusan hajar hut Gibriu ki ap na kamenta tu ka Jimmy jong tu ka tedem menta ngishu expect la kumno silak ngut Gibriu ken poi hamadan jong kaying maneba jong Petrus kwa si bunong AA ngakwa AP bepin mundur ba pipidon hangte po madan jong ka yimane ba jong Petrus mundur ba may pipidon haying mane ba jong Petrus bat pimkwa ban kaprip si klip madru ban yu iya kate ka balkoni ban yu iya te jing kangit si mundur ya kata bat kiwe ki kardinal kini bapli namar ba Kim Siam la shu ban sajid ki lami no shabar ban yu tip de mano ba sajid namar kumong ipi kini ki balatam ya ka propose nem karta kim la shu ban jit jenak tak tahu kim don benta shu ha po ka Sistine Chapel tewat makiru kim tip tewat ketika kardinal ru kim tip pikeli nga ka kerteng kumno ngan tip se mangale ngam dewat bishop ru ngan tip seno dia nak kata okay ngini ap sitom wat je lai tia shwa ngini ap sitom setang kedo ken nepor jing pembena ya ka kerteng jong ku pa buat mai kan don pe kini ki sipai kini kita Swiss Guard haba pilih cipo Vatican City kam tam aba pirung apo kaying maneba jong Petrus pin UI kini ki sipai ki ba ap ki jingkang ki ba ap ki gate bat ngaong ipi kini wat ban pu samar ki kim pu kilong kum ki statue ki yang be kum ki statue kada utak kada ki jing disiplin jong kini ki sipai ki Swiss Guard ki sipai jong ka ri Vatican de komen ko para bije peji ki brio peji ki para pangejungi peji ki tigilama kalama Brazil kalama kam tipsyu ki tigilama kila mix kalama Spain kalama Argentina kalama Germany wow
lagi bun ba kilama takmut ndai tang kawai kari ke pasim bentah hakane ka jingpoi sepo ka imane ba jong Petrus daki bun haki ri ki bala poi sakane ka jaka ilong siya ki badon bok hakane ko por ban yo ban witness talik jong ki kamat ya kane ka jinja haga history jong kabalang ban ngi scam bau ne upo batumai upa mengiyo man rakasngi un la ban scam su ya ka jinge jungi un long kum ute upa pi ha kadur kum tu Petrus ubon mat shisha yu tau u shabi jong ka jinge jungi u shabi jong ka im bam jukut uban yalam yingi shau jisu uban yalam yingi shau try de ku play pi baro ngam kwa ban people hane Swiss guards very disciplined very disciplined MC nga klem la pe adu mene la mit dem li ne kumno yetu lang wow pi dang yo tia MC habang yelo ongi pi ba ka dem kalami nadu mene ha kapor kendai tam kapor kendai sopo beje ka dem kalami la fi channel praise the Lord ku blai shibun ko kandrat Elias Sosyang, long live Kapabakoy. Yes, viva il Papa. Haki ong akatin Italian. Taylor Dike, thank you Jesus. Kan lidas imli yaro you try bangila yo Kapabakoy. Northeast Mega, my heart is melting. Jongaro kaju ngasu kwa kumbanyam. Kamtama pangi kini kipajba kibalaya tuj hakane ka yimane ba jong Petrus ya palau jong yimane ba jong Petrus. My heart is melting as well. Evangeline Lindo, glory to God in the highest. Thank you, Lord Jesus, for everything. Northeast Production, hoy lami, yes, lami. Lama India, iremo. Yo la sige nung India jungi kimpat japoy. Yo la sige la late bamjan SHA klem ire kalama India. Ngarong amla benra kalama India. Next. Imelda DS ay ngu yutray ngelayo yung nong sharay watmay ba have nong rang kublay shibon Lucy Marngar yaro yutray yung isyam riyong yaro yutray one montang thank you Lord Jesus Tina Mary Soklet yaro yutray ngi baro ng yung yaro yutray Yaro you try nature lover pamino kamploy se lada nga don kapor ngala tan dok telai ru na marngare daladi ngala ku ayu ipelat the nature lover ngihaban yai up lada nga don kata kapor ngala litan ngan penmi yo pupet mai sebar bapin nyala ban yu Yaro you try bro Elias Sosyang long live kwa bakoy the Janka Suchang praise the Lord Northeast Mega joy the Lord the car Clemens lama India klem don mo father hoy ngim tip don na em namar ka kamera ru kamla shu ban Shonduria baro namar ka kibriu kilabun palat hang ne po ka baslika hapo ka pelau jong ying mane ba jong Petrus kumay benang ba to ya site nagbentaw pa kuit nang tanjungi baro Ignatius Roy nong room yaro you try ay kikam bakraw jong umo ngihaban yaro you try ngihaban sungu yaw blay Lujinia lalu, come Holy Spirit, Cathedral Church Jowai, pwede na po, Cathedral Church Jowai. Lujina, Kublay P. Glory to God in the highest, yung Rosa. Ngamkwa, pan puleru, kini keteng na marba, ngakwa, hakaju ko po, pan page, ketika balkoni, lano, ketika jingkang yet kan pli. Sumbahamap yung nga, lanang ngamla, ban pule, ya ka keteng jong P.
mo naman pagkakmat yung nga kwa ban page ketika balkoni kabadon hapo kaying maneba jong Petrus Frankie Sondrani yero yutray lakmen nong room kublay shibun Jitsu I Darnell L Shabong I nga post ni men mid bang yakan du yo pub but my wow very good itin post ni YouTube kala orlong mandang singing la yo pub but my praise the Lord iong I bahap nong rang I Crystal Mayrom Lamprang Karkungori ong yero yutray Carmelo Bla glory to God and his son Jesus and his holy mother Mary imay pabi channel ong praise the Lord to ani ngam kwa chiman pulay na marba nga kwa ban focus nga kwa ban page ya katay ka ying mani ba ika palaw jong ying mani ba jong Petrus pakwit parlok ba ije kublay siya jarngu kublay sibun ni pi ngam don kantin chupon ong ay ya kane ka jing don benta jong pi ha kane ka historic moment ha ka history jong kabalang jongi bangi la ban yu I ya ka aka ka baja ha po Vatican ha ka kmat jongi ha ki screen jongi kublay shibun pi ki bala shib benta rangkat bagan ka channel jongi nadu ka sngi ka ba uklat no Pope Francis ni la le live ka to ka ne sin bun da plan jong pi shib benta rangkat ban ni kublay sia hajar ngu dang yai Christian ya kane ka channel jongi dang yai Aimen sim yangi da ki comments jong pi da ki jing subscribe jong pi da ki jing like jong pi gini ka channel jongi badru ngakarpat ipi balado pi don ke aka ka jing ai jing mut ban pen bha shu ya ka channel jongi ngi pidang sobha tho da ka email ne sobha tho ki chat box ki comments ya ka aka ka ma pi kwa ban ai jing mut ya ka channel jongi hoi ya ka channel jong Don Bosco Media ku mangong ipi kam dei ka channel jong Ufatara Makri ne kam dei ka channel jong Don Bosco Youth Center henry ka dei ka channel jong ka Shillong Province provincial ki council member ki balai kersyat jing kersyat ingin nak kapor ki wei ki padar ki ba don rekat ingin nak kapor ban kersyat ya kene ka channel jungi dei maki ki balai lat ingi ru ban le ya kene ka kam ka ba crown na ka benta ka burom jong blei but ngile ikene comment ko para bi na ka benta ka jong pi ni kwa ban sam ikini ki jinang jing start yakini ki jing tip yakini ki jing long ki jing man jong ka balang jungi yakini ki biro shipang ki jing ngai jungi shipang ki sakramen shipang pa ba khoi ni kwa ban le ikini ki biro ban pen scam ya ki jing ngai jong ni biro UAP kam tam hagan ni ki juk teknologi jungi menta babun ba ki briu ki lam sha ki jing bakla tak dau ngi don kam ban but ban page ya ki channel ki balam chakalam ti jong ka jing shisha de kata ka de jing prang jungi kata ka de jing anul jungi bangi kwa yangi baro bangin tip shu ban kam tip kam bnia ban penjeliu ban ngam jeliu ya kata ka jing jungi ya kani ka balang ka ba mangi ngi don ka balang katolik ka balang seng do Jesus Christ halor umau siang halor Petrus bat utau Petrus unong mi bijli jong Petrus upa aspa andru penyo ngi yo iu mentakasi hot nyimpan yu ngelatip bala jit yo nong mi bijli jong Petrus upa aspa andru penyo sakato kat nepor yin sa yu ha kateka balkoni kemudian hakmat jong kaying maniba jong Petrus dia nak kata daw komen ko para bi ije anak pidon ke ka bapikwa bangingin batay anak pidon ke ka bapikwa man keli so ba komen ne tho da ka email yangi tho ha ka WhatsApp jungi PUE ki nombar ha ka screen jungi hoi mentangi klem flash ya nombar jong ka mobile number jungi Henry pinsa UI na kapor ya mobile number jong ka channel jungi pa WhatsApp ka pikwa bangin batay na ka banta jong pi ka ga ba pikwa ban tip shishu ni ngin persyang ban persyai ngin persyang ban nyarap nang makajingay jong ap jong pi ngin scam ha kajingay ha kanong rim ka ba sisya ha kanong rim ka ba utray Jesus Christ ula seng ya kane ka balang jungi nadu kasnem ka ba lipo kasnem ka ba lipo lai mat hadu mentam ni nadu kajingyat pateng jong ki kapabakoy jong kinong mi bijli jong Petrus komen ko para ba ije hakum kane ka klimat nganap siya ta kajin komen ka ba kraw ba kaning ngud pia page ya kane ka channel jungi bentang ila don hadu lai hajar tam kibriu ki ba page ya kane ka live stream na kane ka channel jungi kumplay siya hajar mo pat kumba ngaong ipi mane kan ba pidang page ya kate kibriu kan ba pidang page ya kate ki ba ki para bangit kiberi mangaban mapi kiberi shibenta sngoi la de mapi ru pidon lang hang te hapo ka pelau jong gaying maneba jong Petrus ne ka St. Peter's Square sngoi la de mapi don lang hang te pin yu ya ke baro ka banja
Dei mapiru ki bakawe ya te kakti. Kan bang ngedang le ita ki bro. Duai na ka banta upa bakuit jungi. Upop jungi. Bon long shisha. Kum Petrus. Dei Petrus uba. Len yau Jisu. Hendai Petrus uba temai. Petrus uba pla yau Jisu. Petrus uba pla ya kata ke ba udon udai ban pla. Na ka banta Chris. Na ka banta kabalang. Na ka banta junga ban jopi. Berhajuk karu komen kepara. Ngide ban long kita ki Petrus. Ngide ban pla yau Jisu na kapor syakpor. Playo Jisu kamtam yakitu kimen ki parajungi ki bampatip yo Jisu tangbanga ong ipi wat pla da ka jing penbor wat pla da jing penbor pla do munsim bakuj umju penbor umunsim bakuj upersat kata kade jing long jong kabalang katolik jungi ngim penbor ngim keno ya no dong rapim ngej wow pe ya kate ging mane pe ya kate plau jong ging mane ba menta ki briu ki la dap sa kato kan epor ngi sayo jing tip kan ngut ki briu ki la poi hakatiga plau jing mane ba jong Petrus apo Saint Peter Square de kan ngi mong kwa ban ong ipi playa ka jing ngej jong pi long ki Petrus wat long ki Petrus ki balen Henry long ki Petrus ki ba playa la ka jing ngej tang ba pla da ka jing jai pla da ka jing persat jung man sim kuj ndai ban pla da ka jing penbor ndai ban pla da ka bara da ka waj ngong lu ta mem ngej ngan peniap em kum dei kum kata ka jing pla jungi kalong ka jing pla ka basania hau man sim kuj le da ka bor Henry ule da ka jing persat ule da ka jing jai kata kali ka jing ngej jong ka balang katolik jungi kali kata ka jing nyaj jong kali ka balang katolik jungi mentala ar hajas nem tam nadu ka por jong Jisu bat kumang ong ipi mane habaki briu ki benya pi to tip ya kane kila ben lupayo Chris ki Farisi ki Sadusi ki stat an ki Ju baro kine ki benya Jisu namar ki tip bau Jisu udai kalenti udai ka hok udai ka jinsisha habaki briu ki ipi pi dei u Kristen Katolik pi dei nongbun jong Chris pi dei briu beim ha ka hok ka jinsisha kin ben kin kho ya pi what shifting ya kata Henry but ya Chris kumama ula sya ben kumama ula sya bentiu piru pin sya bentiu le yero you try namar ba ngiyat hakalenti jong Ukris ngilong kum Ukris ngilong kaway ha Ukris kano kalong ka basngo tenat pe ikini ki kardinal ki bala palat ya ka kata ikan lama India gitu gibuong si ikan lama India ki keli nga menta pilih te kalama India kalama Spain kedon lang hang te hajan te yero you try pilih kalama India kalama India kumo ngai pi pinsa keli nga beli gidi ki kardinal pilih yang te tinggal ibatai ro ipi ya kata namar ba ki kardinal ru ki balak palat ya ka propose nem karta kim don shu kata ke bor ne ka hok ban jit ya pop tenah kata dau kim yo benrung apo ka conclave kim la benrung apo sistem chapel ta dau kidon benta shanesha ka madan shane ka pulau jong ying mane ba jong Petrus di komen ko para bi je ngatrai ka por kala jandei na ka benta jong ngabat jong pi ban UI ya upop ubat mai kapor sipu India kala dei kuma sipo siteng tam Henry ya apsa sipor yo le se sipo kasan menit siteng kenta klempep na katay ka balcony jong kaying maniba jong Petrus pin sa UI ya upabakut ubat mai ya upop ubat mai ni ngamdon bor shu ngamdon bensim shu namar kajing kende jong kamansim kalaman po Argentina pelai pat ngalai tu ipi menen ya une umot bodan ha kmat jong kaskrin jong pi une umot de kajaka kaba ya Petrus upop ubanengkong la saat nar pernah hakane ke jaka la peniangnya kadi pernah jung umar kongpong kadi hakane ke jaka ba pi iyo ne umot ubadon hakmat jong kaskrin jong pi katon ke jing tho hante ka bangam kan mau shu ngam kan mau shu gi tho kum no hante Henry ka
ka history ko ong kunta madeh ne la sanarpna ya u Petrus Mar Kongpong na kata daw don ketika mod ka kamera menta kelap peniyingi ya ketika balkoni ya ketika jingkangit ban haju ke porru ke peniyingi gini gibriu ke peniyingi gini ki para bangejungi pej ke jingirham jong ke jingejungi para bangejungi hadu kan no ka jingejungi karham hadu kan no ka jingejungi karham ni haban keli la de komen ko para be je hoi ting teng ke jingejungi ka telot namar ngia kendu ya ke jing ngia kendu ya ki mau siang ka jing em jungi hendai tu tip ba la rakam don ka jing rakim don ki mau siang ka jing em jungi kalong blem tina kata tahu ngide bani kendu ki kini jing ngide bani kendu ki kini ki mau siang ka jing em jungi namar de kini kisah kita ki ban pen scam ya ka jing em jungi ti komen ko para be je kalong ke ba usngo tenat kalong ke ba itnat ba kini ki men ki para jungi ki scam syai ke jingej manusia ki don ki boong ba ke jingej sipo ri Europe kala telot ki beri kum lejing maneshu ki beri kum lejing seng shu hendring ong ipi ngi ki bala poi sipo Europe ki beri sha ki dang riu blay ki kena semla ki dang riu blay ki don ya kata ke jingej pek ya kan uksa jong ukarlo akutis ukena ubadang kasam senam kata sian sapan kentang rukuyu hadu kata kajingi jungu ya kabalang kajingi jungu ya kayu keris bakuy ngalayu iru ya kamet jungu hapo ka ing mane hapo asisi ke cakap lebu ya kamet jongku karlo akutis kampat put wat kendiat ru wat kapat lun jungu ru ka klem jot kata kadai kajing long kajing kuj jongu karlo akutis hendring nang nei ong sya Europe ka jinget kala telot kam ngai kam telot nak kata tahu gimi kiriu kuit gimi kiriu slur ha kabalang ti kani ru ko men ko para kani ban ai men sim yang abat pi mangiru ngini ban scam ge nya ka jinget jungi ngini ban scam ha ka jinget jungi ngem dei ban long blem pi kan mau ya tu ka jinget tu kana bala ong ba sin kini ki briu no po China ki leitong ya kini ki dokha mo kini ki tuna fish kini ki dokha nang ti napo ka Duriau ka badon Shas South Philippines but habaki kem ni ki dokha ki honra sa po China lara ki bu ha ka tu ka dabor ka bahe and how kiu bahe kat bakin dapo sa po China kini ki dokha ki layap namarba ki shu sa ha ka tu ka dabor ne hak tu kiu bahe hendrei nando ko ga klip mat kini kinong China kile kumno harangkat bagi ni kidok ka tuna kini ki tuna fish ki buru ya kini ki whale ki berit bar kini ki whale ki berit ki be kini ki dok ka hak tu hapo dabor hak tu hapo kiu kini ki tuna fish kini ki dok ka tuna kim yo lat ban syongkop kim mare berlait nak kecin syat lait kini ki dok ka whale bat ngong ipi hadu ban poi hapo China kini ki dok ha tuna kilong fresh kim blem shu nak daw ba kim shong kop hapo kata ka ukiu bahe ne hapo utau dobor bahe nak daw badon gini ki whale namar kata ki shong kop kini ki whale kin bam yaki ki hap ban mare ban light nak ji bam jo ki whale bat haba ki poi ha China kilong fresh kata ke ngong ipi hagaji im jungiru ngi kendu shibun kini ki whale ngi kendu shibun ni kini ki chie ngi kendu shibun ni kini ki mau siang tang ba lada pisu sa blem hang tu pin sa syabam hau tu mau siang pin sa syabam hau tu whale de ki sar polisi ying mane bun bleng junga bajung pi ying mane gade tang 10 minit 4 minit ngim kwa baniat ngim kwa ban pen sitom ya lade te eking gajingai jungi kan klan eking gajingai jungi kan shit ram kina jingtia lech ying mane pen sitom ya lade namar dei hakit ne gajinya kendu e gajing mau siang dei kendu e gajing kendu hakit ne gajing ba ngiru kan klan ha gajingai jungi kade ga bang kasi ong bor na por sikapor hakit ne kisngi ngam semla ai ke imat pusan ka WhatsApp badru ka Bible app kadaw ko long ba ngibut kami kini ki berok sene hoit ndu la shay yo la se
ngalala ban ai biang ini ketika jing khit kalami ketika jing khit kalami sengap ha u cardinal protokol ulawan bat unsa penbena ya ka kerteng jong upop batmai sengap Kardinal Umberti utei protokol Kardinal Umberti ka kerteng jong Annuncio vobis gaudium magnum. Alam ka kubor ka babha Habemus papam. ngidon ya upop Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Cardinal Provost kakerteng jong upop ubatmai uday Cardinal Provost te une u Cardinal uday na po Peru lakai u haka kat sautrik u September of snem si hajar kendai spa san pusan u don drup kendai snem karta jadi u Pope Francis u balatung kardinal u te u Pope jungi u Pope batmai menta u dei u Kardinal Robert Francis Prevost Udi na po Amerika. Udi na po United States of America. Kasi nung trajo ugari na po Amerika. Te une u Cardinal u shim ya kagerteng jong u Pope Leon Bakatsau. Pope Leon Bakatsau kata ka de kerteng jong u Pope buat mai. Pope Leon Bakatsau. Marka kerteng jong u Cardinal u Robert Francis Prevost. Kinong Amerika kidap dagajing kemen nama arba upop ulay na po ri Amerika. Ti kuman pentip sepi bau ni upop ubat mai ma uba kerteng u Kardinal Robert Prevost bat u shim ya ka kerteng jong upop Leon uba Katsau upop Leo uba Katsau ushim ya ka kerteng ju upop Leo uba Katsau te kumang ong ipi la khai u ha ka kasau terik u September sihajar kendai spa San Posan udai na po ri Amerika
Upup Leo the 14 upup Leo bakat sau kata kadai ke kerteng jong upup ubat mai tingin ya menta ya ka ya tu upup ba unmi na kata ke balkoni bat un ai kublei yang abat ep bat pikwa ban i kadur jungu une udei upup batmai jongi upup Leo bakat sau upup Leo bakat sau upup Leo bakat sau kendiat sepang upup Leo bakat laipat udei social reformer mo yap haus nem sejar kendai sepak lai la dangam bakla une upup Leo bakat lai udei social reformer la train nak benta ka bah kamiat jok imlang salang te une upup bementa usim ya kan keteng jong upup Leo bakat sa ngiyeng te ye kalama jong kari Amerika nomor upup ubamenta udei napo Amerika pikan mau nem hakikat doket ne sengi Donald Trump lengbah ka nyerap jong ka artificial intelligence penlong pup ya lade ngamtip mo pe khakno gor kom blay utrekam ngilayo siya pup na po ri Amerika tengah try siya mangin yo ya ka ka banja ka ya ka jingmi jong upwa bukoy nang tin na po ka balcony ngan yetu kendiat sepang une cardinal une pup Leo ubat mai mo upup Leo 14 ubat mai ti ngalaong ipi ba lakai ka South Rick jong September sejak nes pasan pesan ulalong ru prefect jong ka dicastery for the bishops baru udai presiden menta hadu kan kalimat udai presiden jong ka Pontifical Commission for Latin America nadu usnem arhajar arpulai udai bishop jong ka Chilclayo hapo Peru nadu usnem arhajar khatsan nadu usnem arhajar arpulai shwa kata udai general ne udai bahalor du jong kene ka jinyas lok jong ki Order of Saint Augustine nadu usnem arhajar iwe du usnem arhajar khatlai how usnem arhajar khatsan neu Cardinal Prevost neu Pope Leo bakhatlai long song jong kari Peru mo ulong song jong kari Peru de uyor ka citizenship jong ka Peru house name arhajar khatsan house name arhajar arpulai ru ula long kum Cardinal te mentau name ula sajit kum pa bakoy lakai hapo Chicago but hakipor ki bama udang red trei upule hapo Chicago haka school jogine ki kaseng Augustine nadu usnem sejar kendai spa proposan prapundriu prapopradu prapokendai udai parish priest hapo Peru mo de hapo Peru de kumang ipi mane usnem arjar arpulai la penlong Cardinal yu do Pope Francis Badhadin kata pada la kot uban wan siapo Vatican ban pej jaka dicastery na ka banta ki bishop Cardinal ne upup Leo bakat sau upule ya ka seminary hapo Chicago nadu usnem sejar kendai spat nyo pulai usnem sejar kendai spat nyo upendep ya ka jin pulai jungu ka BA jungu haka science napo ka university jong ka Villanova University ti dei usnem sejar kendai spat nyo bau rairu banlong lingdo banlong padar
bat u join ya kan ka seng jong u Agustin bakuj mo jong Agustin bakuj ok nem sejar knes pa nyu punyo ko mo ngi mene ti u shim yak ji smai ka ban kong ju house nem sejar knes pa nyu pra bat house nem sejar knes pa pra pu wei pat ula shim ya ka ji smai ka ba khadu ju ha ka juro u snem ula pendep ya ka jing pule ju ya ka masters in divinity na ka Catholic College naka Catholic Theological College hapo Chicago ti la kentang padari da Archbishop Jean Jadot naka bentah ka Seng Agustin kumo ngi pimene hapo rum mentangi ba te upuk batmai un sami na ka jingkang yen upup lio bakat saw ulami Utay upop Leo ubakat saw u Cardinal Robert Prevost at kibriw kajinya tapti at kibriw kia tapti kano kalong ke basngo tenat kano kalong ke basngo tenat upop Leo bakat saw uday u Cardinal Robert Prevost Lakai u hapo Chicago big kajiyam my goodness kibriu kiyayam kibriu upup Leo bakat saw nginya sangap yak kajing kren jung u yau mat klepep kajing kit kamdei ka bak sting Kohmen ko para biije kajingkit kamdei ka basting noong ipi kajinjaw mat kajing pu samarki ngimtip kalong hakano karukom henry kajingkya kamdei ka basting de mentangin sangap ya ka national anthem jong kari Vatican kat bangidang page aka screen jungi ya upup Leo ubakat saw upup to ai bakan ka jingkerku kajingkan ba jingkerku orbi jong upup batmai kan ra lu ka jingkerku ya kayeng ka sem jungi sengap kat bangidang sengap ya ka jingkren jungu kan bangidang sengap ya ka jingkublai jungu kat bangi sengap ya ka jing duai jingkerku jungu in pan ya ka bor no monsim bakuj ba kajing kerku kan wan hiaru haki yang kisem jungi ngam kwa ban pule kini ki kentin ki ma kini ki chat box yu pi ngan sa pule shibit viva il papa ki briu ki aperta napo ka pelau jong ki maneba jong Petrus Tementa in sengap ya jingkren jong upup batmai La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Francis Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Menyerap yang bro iwe bangin ya kalian di jong utrai nang baru mengingila benlong kita ki missionary Sono jong un figlio gospel di Sant'Agostino, agostiniano, ngadei ukun jong che ha Saint detto: Agustin bukuit kumaong con ipimene voi udei na sono kasem cristiano Saint e per Agustin voi jong Agustin bukuit vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme Enrei ringkat bat pi baro verso ngadei u quella Kristen patria ngadei u Catholic uong la quale Dio bat ci nak ha takadaw hakane preparato. ka bor ngabat pi ngidi banye lang hakane kalenti jong utrai Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Hakadiocese jong ka Rome Dobbiamo hakadiocese cercare jong ka Rome insieme namar come menta essere u una dei chiesa u bishop jong ka missionaria, Rome takadaw ay kublay kerpang ya ka diocese jong ka Rome il dialogo, sempre aperta a ricevere come questa piazza con le braccia aperte a tutti, wong ngihaban tutti nya coloro yat che lang hanno bisogno rengkat della bat nostra pi carità, la nostra ban presenza, il dialogo, ban l'amore. shnai kata ka jingking Y se me permiten Jong también Jinsuk. una palabra, un saludo kumbakani ka yung maniba jong todos Petrus kanang kapalaw jong aquellos yung maniba jong Petrus kapadiang y ya en pi modo paro na particular kiri baper a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. wa kublay kerpang ya kinong Peru Donde un pueblo fiel na marba utray ha hapo ka diocese acompañado jong Peru a kumong su ikimene obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
a tutti voi, fratelli e sorelle, Wai kublay ki na marba kila di Roma, duai di na Italia, kabenta di tutto jong il u mondo, kila ya don vogliamo kat matu essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca Pati sempre di ki essere baro ki badon vicino hagane ka specialmente pulau a coloro che soffrono. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. ta kasengi Nostra Madre Maria vuole kadai kasengi sempre kaba camminare con noi, kabalang stare habar vicino, selak kapartei kaduai lembaga cinsa aiutarci jong con la sua Maria intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a ka voi Maria kaya borobor Preghiamo rengkat badngi insieme kumbakala ya rengkat berukun per jong questa ka nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo. E chiediamo questa tingin grazia duai na speciale kabenta kane ka mission ka di batmai Maria, nostra kaba Madre. lasdang Ave mentakasngi Maria, bangila ban piena menra di ka jinsu ka grazia, kapartei il baro ka Signore è con lembaga te. cinya sai jong ka Tu sei Maria benedetta ka fra kemi le jungi donne, e benedetto il te menta frutto del uduai tuo daga seno, jinduai kublai Gesù. ku Maria Santa ha kajin Maria, Italian kublai ku Maria Madre kebadat di daga jinyi Dio, e utrai prega dagat per pala noi kui peccatori, pengi kentei lagar ku yo so adesso po e jong pau nell'ora Jisu ku della Maria ba kuj nostra kemi jong blai morte. tu duai na kabenta Amen. jungi kenong pop mentap lak por ke jinyap jungi amen. Man i kibriu kiba ya tap kti sungguh map bangam la ban translate bahai ka jingkren jong upop lio bakat sau kanau ka long ba ka sur kam da shai bha ka speaker kam da shai bha di klempep ngas ong ipi kumang ong ipi ngin mi ri kene ka jingkren jong upop lio bakat sau kawi ka video te mentangin pen kre eledi Il Santo na benta ka Padre jing Leone, kerku ka a kerpang tutti i na fedeli upop o ba presenti temai e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di Kardinal protokon comunicazione, menta protodikon uong concede menta l'indulgenza kan plenaria maupo nella forma mayon ay stabilita dalla jingkerku Chiesa. Preghiamo Dio u ay Onnipotente kublay perché u ay conservi kublay a ki lungo il media Papa a u guida ay della Chiesa kublay ya e i baro conceda ki pace badan e menta unità hagan alla ka Chiesa hagan in ka tutto il jingpriang ya kan mondo. ka kubor tementa ngin yo ya ka jingkerku na upo batmai sumha yes kam jar na bentak ne jingkerku Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis Apostol ad Dominum. Amen. Petrus per Paulus Precibus et meritis Beate Ni Mariae aiti, semper ati. Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, lembaga cinya et sa jong ka Sanctorum Maria Apostolorum Lemba Petri Jomo et Michael Pauli Archangel, et Omnium Sanctorum, lembau Yohanes Misereatur Baptis vestri lembau omnipotens baro Deus, ki apostol et dimissis ki kuit omnibus baro peccatis vestris, perducat vos Iesus Tuai ba Christus borobor, ad vitam kin aeternam, kerku yangi kin don gajis na yangi bade pi baro ki baying sem jungi baro absolutionem et remissionem Bat omnium ai kin peccatorum yalam vestrorum, yangi shau spatium Jesus vere Christ et fructuose trayon ai pi penitentiae, gajis na gajing cor kerku semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et unai rapi consolationem tak masim Sancti jong gajing kala ka Spiritus, pamut et finalem Bat un air gajing perseverantiam kala, in bonis operibus siya gajing tribua baha, vobis omnipotens et mansim misericors bakuit. Dominus. Amen. gajing ne Et gajing le ikam ki benedictio babaha Dei Pat me omnipotent, umblay padun borboro un kerkui pi Patris pa et padukun Filii padu mensim et kui Spiritus Sancti Amen. descendat super vos et maniat semper.
bor kibriu ki ong yung cardinal, the smiling cardinal, ku cardinal bapu samarki, bat pi adalah ki jong kikmat, kamdi kalengkor kabasting bangkit, andai watlah kataru, upu samarki, tinggi duai na kabenta, jong na kabenta, jong uniu, upu bat majingi, upu lio bakat sau. Way balak jam dah kena Swiss band the Roman Pontiff kajiruai ke ba ayro ya pop bangin nang pe ikini ki dur ki akmat jong screen jong pi na try ngan saya tu ipi kenjat kan so idu syapang neu popu ba tmai te kumbangal ong ipi la khai u ka kat sau tu ri jong September si hajar kendai spa san pusan mula pendep ye jing pulis seminary jong na house name si hajar kendai spa nyopulai pe iki ba pergi ke ba ya tap ya ka keti jungki bagi yaro bagi smooth command jika bangit ang ipit ikini ki briu ikini ki ba ang ni hapo ka madan hapo pelau jong ka ying ba jong Petrus bakuit ngatarai ngan pulei pi ngan yetu pi kato kan nes pang ne upu ba tumajingi upup lio ubakat sau dan adu la sai gasngi ka pormas ni haban duai na ka benta juk ne upup lio bakat sau de kumang long menela kayu ha kat sau teri jong September si hajar kena spa san pusan ula pendep jing pulis seminary juku na house name si hajar kena spa new pulai ring kata pede ula pendep ya ka BA ha ka science house name si hajar kena spa new punyo din kata pede house name si hajar kena spa new punyo urung sya ka seminary bat ula shim ya jing smai juku house name si hajar kena spa new papra jing smai ba kadu juku house name si hajar kena spa prapuway house name bobut pede u pendep ya ka masters juku ha ka jingpule ha ka rulke anjung kabalang na ka Catholic Theological Union napo Chicago ti la kantang padar yu kumang ongi pido Archbishop Jean Jadot tho ka khat khandai tadi banai jeliu yusnam sejar khandai spa prapuar din kata pade open dep ya jingpule ju ha ka kanon lo hausnam sejar khandai spa prapusau mula yo ya ka doktor ha ka kanon lo hausnam sejar khandai spa prapunyo na ka Pontifical College of St. Thomas Aquinas apo Rome. Hadin katapat u join ya commission sa Peru chwa kane u day na po ka USA ko mga pi na po Chicago din katapat de ulongkum missionary sa po Peru of name sijar kanay spa prapusan hangtay u tray kum u chancellor nadu usnem sijar kanay spa prapusan nadu usnem sijar kanay spa prapundriu usnem sijar kanay spa prapunyo u tray kum u parish place buat bopej ya ka vocation nakabenta ka St. Augustine apo ka province jong ka Chicago. Hausnam siajar kena spa prapupra
ulit pai biang siapa Peru but hagini ki shipo snem u utri po ka seminary po through jillo but uhikai ya ka canon law ka subject canon law po ka diocesan seminary but deru ubapet ya ka pule puti jongki kana seminary hausnem sijar kana spa kana pupra la sajid yu kumu provincial jongka nega Saint Augustine jongka province Chicago nakata 1.5 yang sipo USA haga pratarik ubnai balai ubnai leber jong snem si ajar kendai spa kendai hausnem arhajar u father une u Pope Leo bakasau u Cardinal Prevost mo u sa harakat bat u wei u padar haga Johnston Friary po Chicago hausnem arjari uwe pat lajid ya u Poplio bakasau haktu kapor u Prevost u Father Prevost kum u general u prayer general jong kane ka Saint Augustine hadin kata pade hausnem arjar khalaya terkasau ulong u bapek yakini ki formation ene yakini ki jimpule jong ka jinglong reuniam jong ka Saint Augustine apo Chicago haka light tarik u November u snem arajar katsau u Pope Francis u penlongi u apostolic administrator jongka diocese apo Chiclayo bat u bishop jongka Sufar snem arajar katsau hadin kata dia u lapan kendang bishop u haka karatrik u no pra arajar katsau haka katedral jongka Maria hapo Chiclayo hapo Peru haka kala tarik u Julai arajar ka kandai la pelong yu kum u clergy hapo Rome haka santrik u April arpo pat la jeri u la airu iya kawe ka kam kum apostolic administrator jongka Kalau hapo Peru arpo tarik u November arpo u Pope Francis u khot u bonwan siapo Vatican hausnem arjar kat khandai la GDU kumu presiden jongga commission halurka education merka culture anta haga shitarik ubnai balai arpo way u Pope Francis u khot yu banwan biang sharom de nadu kalai potri yu January arpo lai u Pope Francis ula tung yu kum u prefect jong rai kastri na kamta ki bishop mo kum ka title jong ki bishop emeritus jong ka Chiclayo haka khandai tarik ubnai Julai arpo lai u Pope Francis u pelong kardinal u la penaban pelong kardinal yu bat haga lai potri jong September ju snem la kentang kardinal yu hakan turik u February arpo pesan mentau snem u Pope Francis ula promote yu ula kentiu kerdan yau neu kardinal kumu kardinal bishop dakaba airu yu ya kowe kam penlong u nong pej nong kmi ya diocese jongka Albano haka kowe na kejelak badan apo Rome te hagene ki por ki ba bermentak sengi hoit la GDU kumu papakut kumu Pope Leo ba katsau te kini baru kini ki baja haga jim ki ba malumalang ala itu ya ka jim jong neu Pope ba cemai te ngai ku play pi baro sa sisin ko men ko para be ya ki balai page rekat bengi hagane ka channel awak pun apa yang cunga bercupi oleh sehingga melakban tipha sepang neu Pope Batumai u Cardinal Prevost mo Andre Klempep Suki ngin ya lakban tip chuchu sepang jongu sepang neu Pope Batumai
APU lagi screen jumpi mentah yang kita ki non temban kita ki spy ki Swiss Guard pasuki mentah kin lik pai syaki cakasa jumpi syaki yang ki sem jumpi te ngin ya hab ya page mentah ngi hab man yo tipat leno kan non ka sngi ka ba kan penlong ya ka mas cubu hang ne po ka baslika jong Petrus Bekut matlem pep in la ban le life ya ka tu ka sngi ka ba an ai ka ket jong Petrus hong ne upu ubat mai upu blio ubakat sau Kalau kayak baso tunat mo akasin ka ba ng kong iyo ayaw po ba na po ri Amerika Tegim tip kumno kaneka ka jimlong jong upuk buat mai ka mission ka mamu don na ka benta ka balang klempep hagi neki sngi ngin sa lap hagi neki sngi ngin sa yo ki jingmot ban ngin sa persang ban ya 2AP UAPUA kad bangi dang page ikineki kerteng ikiniki briu ikiniki jinja po ka yung maneba jungu Petrus Bekut ngaku abanay kublay pi baro kibala don berkat bengi haganeka klimat nagamanta kaneka ka live broadcast sepang ka jinjit yo po Leo bakat sau ti nga bunda preng jopi pinyalik tia no namar kapor supo India menta kala dei kumba katwesh jendap katwesh teng tenga kwa banai kublei ya pi baro nganom pule lut ya baro andre ngan pule kat banga don ke ne hapo ka screen junga hang ne hapo ka mobile junga tenga ai kublei nyai gita thongni bong praise the lord kublei shibun ni magrita lengdo kublei shibun ni pi GM Rini kublei shibun ni pi Sita Mary Walang kublei shibun ni pi Elfius Umsong kublei shibun ni pi Baihun Lang Kharkungor kublei shibun ni pi Elas Shilingam kublei shibun ni pi Stalin Siemsat Barit Nong Sita Mary Walang Twinkle Ai Nong Clau Merilda Barit Leo Kharumnoit George Absang Sabari M Elisiat Oziana Roy Biang Dakar Christopher JF Shishalang Mukim Vanessa Simply Gilbert Albert Anthony Lurshai Lemerius Jerwa Mabel Jerwa Serafina Soklet Isabelis Lingdo Northeast Creator Angelina Langte Loriana Kahit EM Lalu Baheb Saralin Rantatiang Balajit Kerpang Wanyang Wandahun Simli Idahun Lamin Ibadarihun Kharkungor Mabel Jerwa Majerina Marweng Gabinus Mertong Beatrice Tongni Emily Konia Marweng Kelista Bernardine Pengrub Evanda Biang Bino Mark Stephen Warjri Hien Lamare Sidaris George Ningstar Shangdiar Serlin Purba Marjelina Marweng Imelda Dakar Nisha Malngyang Ke Gitar Elengkoi Lakmen Nongrum Banjob Lang Lengdo
Simon Mary Drenja, Zafi Book, John Heaven War, Telang Melim Ngap, Kehun Nong Bri, Sen Shirlang Nong Rum, GKM, Motek, Centerlin Walang, Benshingany, Wan Suk Lang Sti, Queenie, Shailin Dakar, Bandilang Nong Rum, Isabella Lengdo, Bella Shah, Matthias Keriem, Margaret Melim Umlong, Dolansius Shilla, Michael Dingdo, Trina Dike, Simon Mary Renja, Melan Karmau Plang, Ki Hun Nong Bri, Eileen Marbanyang, Emeline Ko Marwain, Rico Taliang, Genevieve Pala, Hilary Im, Sylvester Imli, Bila Mare, Eva Karkumor, Marcel Rentatiang, Jerry Papeng, CK Maulong, Simon Mary Renja, Dominic Nongse, Judu Karbani, Dolansius Shilla, Gracious Sungo, Edelbert Karjarin, Crescent Kongwer, Karkongor, Banjo Blanc Lungdo, James Dakar, Everius Ten, Vinicius Imli, Juice Brother, Tihun Nongbri, Ibiansi Dingdo, Rabina Pengrop, Stephen Sinclair, Marmain, Rudolph Gurba, Marcel, Queenie, Penhun Kongsngi, Bayahun Lang, Teresia, Kentiulang Mukim, Margaret Melim, Heb Wansai, Arki Lederson, Meba Swear, Riali Lindo, Ruberlang, Kurkalang, Catherine Pale, Jasmine Karkungor, Teresia Nong Tudu, Aldo Wanyang, Iborlang, Grisuglang, Nong Rum, DL Lengkoi, Isabella Lindo, Listida, Snurlin Karlendo, Niklosina, Marcel Rentatiang, Ailicia, Wow, ki kerteng ki babun bahang ni ngamla asban pule kublai shibun ye pi baro Rivalin Kahit, Michael Nong Clau, Pensungai Karbengar, Bari Nong Neng, Abel Nong Light, Melan Nong Sing, Purning Jarain, Jini Nong Dhar, Sapidalin Emli, Bat Kuwei Kublai Shibun Yepi Baro, Scam Suchiang, Marshall Nong Rum, Megalaya Boys, Penshai Marwain, Iban Nong Rum, Edelbert Karjarin, Darisha Karkeleng, Novel Yau Pniau, Kublai Yepi Shibun Bat Yatiak Suk Baro, Menta Kamansim Jungi Kaladap Takajinkimen, Namar Bang Nila Yo Ya Upop Leo Uba Katsau, Upop Uba Tamai, Upop Uba La Jit Menta Kasngi, Te Kublai Shihajar Ngu Yepi Baro Kibalai Don Dekat Ngi Hakane ka channel Jungi, Klempep Hakasngi Kaba Penscam ya kejinglong pop jong kejing perlong pop jong pop Leo bakat sau ngin la banun ai live biang sa shisin yepi madu kini kisngi kamtam yaki event ki ba kraw po kabalang yaki jinja ki ba kraw po kabalang ngin persang banuan ra live sapi ko men ko para bi namar ngait scam ba pikwa bantip iki ki baja apo ka balang jungi te kublai syahajar mu ipi baro ngapwa ban shim ya kapor jungpi namar ngait scam ba pila ya kwa ban tia pila ya kwa ban dem da kamen sim ka bakamen namar bangila yo pup yo bakat sau upup ubatamai te saya tiasuk saya tresuk saya imha imiat akachi im kristan jungpi ya duai mar kaliang na kabenta ne upup uba tamai nak benta upup lio bakat sau batamai ti nakaliang jong ka Don Bosco Media nakaliang jungi baro ki bapniat ya kini ka channel nakaliang jong Father Provincial nakaliang jong ki council member baro ki ba la kasyan ingi na kapor pantray na kabenta kini ka media na kabenta kini ka technology ka ba ubleyu la ka kuingi ni ai kublei yepi ni ai kublei ni ai jinyaro epi ba pila don lang rengkat bengi nadu kasngi ka ba Pope Francis ulaklat hatu kan ya klip mat ka bangila yo pop lio bakasaw kublai syajar ngo to blai tracken dat don borobor rengkat bat pi ngampwa shisha ban shim ka por jok pi bat ngimdoni hiru ban penishu ye pi istang kini ki briu kini ki patba hapo ka ing maneba jong Petrus Pekut ha palau jong ing maneba jong Petrus Pekut te kan mau isinya kene mentakasi nila yo pop ubatamai upop lio ubakat sau Cardinal Prevost ubadei na po Amerika Henry ula yo ruya ka citizenship ju
nong snong jong kari Peru te kan mau banduai nak benta jungu bat kan mau banduai nak benta jungi ba ni ru i duai nak benta jumpi te sai sin kublai syih jarngu kublai yepi baro kibala don bentar kat ni hakane ka live telecast hakane ka jing peni aka beja hapo Vatican kublai syih jarngu do blai trekan rat un kerkui pi aswa bengin pengkut ya kene ka live stream jungi pi kibrang don hapo kene ka channel jungi do ngin ya onglang ngin ya duai lang sin kaburom hau pa man hau kun man hau men sim bukui kumalalong ka benengkong kumju mentawat borobor junom la junom amen de klempep ngin sa pemi ki video lengkot lengkai sepang u pop lio bakat sau sepang ki muhor jungu bat kumta ter ki jinyu tu kana apo mas ka balong men hakas ngi batiap do Pope Francis ka mas ka baslang ye kani ka conclave ki jingkren jong pup lio bakat sau menne ngin pemi bat ngin upload haka channel jungi dena kata kadau na karpat ip mo na pasmorit sumbaha ya subscribe ru ye kani ka channel jungi ya page ki video jungi kamtam ki video ki ba yo se ken ai mensim na ka benta ka jinge jumpi bat in karpat ru ye pi balada ki don ki jinja hapo ki balang chnong jumpi ki jinja hapo ka parish jumpi ki jinja hapo ka diocese jumpi la ki kwa bangin penmi ki hakane ka channel jungi pila ban pa ya ki video pila ban pa ki jingtho bat ngin penmi be lada ka dei ki ka babha lada ki ka ba ya dei na ka benta ka balang ka bairap ya ka balang ngin penmi ka channel jungi bat lada pi kwa pila ban shim yau number jong WhatsApp jungi ka ba ma pi pila ban pa ki news pi pa ki video jung pi la mak WhatsApp bat ka channel jungi kan penmi ti sa jisin blai shi hajar mu kan mau ban yelong ki Kristen ki ba shidraham kan mau ban yelong ki Kristen ki ba im hok ki ba im sot wat pendrit men similde tang namar ba ki bidu ki ben ko ep kumangal ong borobor ujisu ubanengkong ubala sya ben ubala sya ko hakpor kamam u dan im namar bu im hak hok kasot klepep lada mangi im hak hok kasot ngin sa sya kren ben ngin sa sya pentiu ngin sa sya sa narpna Henry lada tutip barada pisale kumta kabamut ngilong ki Kristen ki im hak hok kasot rasa isin kublai shibon kublai syih jarmu utrai don kat bati to ya thya suk bat tu im hok tu im sot ha kajin shakri ya ublai shibon bye bye good night ep baro kibadon shibo kajan la jungi kibadon shibo karibi jungi